Ma whamara to tō koe wheng marika tō pēk mau mau ke mau tō whanonga i ke reo whai whamoi a whion. I ana whakaonga mai e toi tapu. Mau kore ke tatara mo e po uri me mau ngai ata mai. Whamorua mo mau ngai loto maka. Pea ringi mai mo halau mari ma anioni. I lawa ke hiko e uri mo e vewe mo e kovi ko tō pēk o mau loto. Ka mau tarianga mai vai ho whorofora ai uni mawhai. Ke whamoi o mau lau mari e Jesu Christ ko alo ko mau whamoi. Amen. O kore ke uwhangai benga hi tara whatapu tō pek wha awhaket pe me whareng tā mo maafparu whakote tau proklama whaui ke koen. Whakalau loto he hala kua tofa e otua e toi tapu ke whahino hino ai ki tau tolu ke mea ke tau tui ki ai me mea ke tau ui aki. Ai koe loto toi tapu ia koe hala ia o tofa e ki ke tau fōai i e toi tapu. Tai legi mo tolu ko tō pe o ik me kāinga tau whawhelonga ke proklama koe ni. Ngai tapa ke he kolope mo me meai whatawangi utoka maari e tapa ka toa pe o mo ui mo me meai ka bau ia ngahi whainga taa o mo ui watau tolu ke whai whamaro ke tau otua koe hui he ulelei anga mea kune whai ma tau tolu he mea kutuha mo ke tau tolu tau whanonga mai whoke he tohi ngāwe pak tau aku maeni ke tohi ngāwe wahe hiva pa koe vesi uraki ke tolu noa tohi ngāwe wahe hiva Vesu raki ke tolu noa, tau tokanga kia i hoa koe ni. Pa koe ngahi, te whitoi whakakaukaua e tolu, tau tokanga ni ke hanga koe hono ui e ki hataha ke ene ngāwe. Koe ui tangata, pe koe ui whiwhine e ki ne whai. Ene ui ki tau tolu, koe ngani koe ui pe ke ngāwe whawhai whikau. Ka koe ne ui ki tau tolu ke tau hiki, me po uri ke māma whakawha ana, tau hiki me mate ke mo ui, tau hiki me kakai na i kai ke mau mesi mo a o lau ki tau tolu koe kau kakai ko whai ke ai mesi o tau otua. Tau hiki me kakai na i kai lau koe kakai ai otua. Ka ko tau hoko en o ohi ki tau tolu koe whanau a tau otua. Sai, koe whakaukau e tolu, koe tānoa koe ni ko tū mo maheni moia, koe tānoa koe koe nohanga e otua o ririwe mo ui e apostolo ko Paula. Ngai wa hiva, Vesu raki ki tolu noa, koe te whitui whakaukau ai e tolu. Uraki upe hen. Ka ui e ki hataha ke lotu whakakosperi, o kune ange ha vi sone fo o eiki ko sisu. Ka ui e ki hataha ke lotu whakakosperi, pe ka ui hataha e ki he lotu, ne ange ha vi sone fo o eiki ko sisu. Vesu raki e ki e hiva, ai au pehe ka urau atu. Ka ko saula, nani kei hoa ki a whakamana mana, me lau whakapō ke ka wako e ki, o ne alu ke taura e lahi, o ne kore ke whaiha ni ngahi tohi ki ta maskusi, i ngahi whare lotu ke whakangofua e ne hai mataki mai ki Jerusalema, a ki nau tolu tene iloai o ki he alunga koe, ai tangata mo e whiwhine. Pea ne whai e ne whanonga o whakawhiofi ki ta maskusi, whakafoki wha, na e marama takatakai ke te iha maama me langi, pea tōia ki he kere o ne whanonga ki hare o pe mai, e saula, koe hao koe whakatanga ia iau, pe be ia, ko hai koe, pe mea mai ia, ko au ko si isu, ai au ke whakatanga i, ka ke tua, ko hu ki kolo, pe whakahai ke te koe, ha mea ke whai. Pe tutua e kau tangata na e whanonga mo ia, unau mo ulongoa, hena nau whanonga pe ki ere o, kāna i kai te nau sio ki a taha. Pe ko tuha ke a saula ne whakahawa hono mata, tā kui kai te ne ilo ha mea. Pena nau tāki ni ma ia o hufaki ki tā maskusi, pena ne nofo ai o aho tolu o kuipe, pena i kai te ne kai pe inu, whawhalatonu e tau eiki, whawhetai ki hotua. Aia, hanga i hotua a ui tangata koen ko saula. Mahinu te tau tolu me vesi uraki, me vesi ua, koe tangata whakatanga lotu. Me whakatangai, ai lotu koen ang tau kau kia i aho nina e iloa i aho ko ia, koe hala. Aia, nane whakatangai e kakai, na nau alu i he hala koe. Ai koe huingai koe alunga koe, hala koe. Uraka si isu kau pe koe hala me moni me maui. Koe lotu e koe ni ani tau kau ke ne ui koe hala ai koe hui. E maina leo ke te tau tolu ai koe hala fo oue koe tofa ke tau fōwai ke otua koe tamai. Kai ke kei fōwa ke whei lau lau, kai ke kei fōwa ke kau taura eik. Ka koe tau fō i he alunga koe eik ko si isu kalaisi mona taa. Tau fōwai ke potu top tapu e langi. Kai ke. Tau ilo ke tangata whakatanga lotu. Tau se ki he mea fo ou na hanga he o toa ange ki ai. E nani whakaukau ia ko si isu,
koe palofita loi ni taki hei honau kakai ko hinga na le whakatanga ia lotu koe ka ko sio ke viso ni fo na ang e ko sisu na hanga e ko sisu fa ha ke saula koe eiki ane hanga ta ia saula li ke kere mo me koe tango koe ta to eiki ba mo pe eiki o li ta to ki lalo koe ke tau kere ke tau ilo tau si ke tau ilo tau uri ke tau ilo tau vai ke tau ilo kui kai ke tau lava ke tau tolo hame atahe ke tu e ai o toa koe ka lava ke tau ilo o koe ko tau tolo pure ke mama koe ni ka koe eiki koe ko sisu koe ia o kune pure e mea ko toa pe so koe mena ang e eiki ka saula ke ne ilo koe eiki a sisu e nanga ria ki lalo ke alui fotou ke kere uri ai e ngatai ana hanga he eiki o whakaha ke saula koia koe eiki toi tu uia koe eiki he ko toi tu me pekia a mo se ke mena hoko na ilo e saula takoa koe kakai e otua o kuna utaha begi na tol mo e ko sisu Christ na beia ko ni alo whakatanga e kakai lot a takoa tang he ko sisu ka ko whakatanga e ko kakai lot ko whakatanga e ai no mahino ke ai takoa ko ni whakatanga e kakai na utui hala ka ko ni whakatanga e ai eiki mi saia ko oha Israeli e tangata ko na palo mesma ke he otua ke Isaac ke Abraham ke Isaac ke Jacob e tangata ia ko hako ia Abraham ko e tupu ai e whakamunu ia o e kakai ko toa pe me ngai whamiri ko toa pe o mamani si na ni toki ilo ia e ia e ono ta ia e eiki ke tō ki lalo e hala ki tamasku si pane ilo ai kuau ko si isu ai o ke whakatanga i ka o ku taha pe ai eiki mo ono kakai ko mea ko whai ki ono kakai o ku whai ia ki eiki ko si isu Christ gai ngatai ka mo sege mena ni whai ko he eiki kia saula na hanga he eiki o whakakuhi ono mata ko he ke tamu tau whetau lake mo eiki hanga he eiki o to o tau mata me mamani ke te tau ke isio holo ngai mea o mamani tau pehe ko ngai mea tene ome mo ui ke te tau tolo na hanga whakakuhi ki tau tolo tāpuni o tau mata me mamani ko hi ka lawa ke tau sio taha beki he eiki to e tuu ko ia ho tau mo ui anga so ke mena tamai na e nofo kui na takini maa ia pe na nofo a ho tolu kui pe na kai tene kai pe inu e ne kai kene toi ai hawhai ngā mea e mama koe niki makatuunga ne mo ui makatuunga pe ne mo ui e eiko sisu koe nana whetau laki eia hanga he eki o ange vi sone fo oke eiko sisu ki muana ne pehe koe eiki koe ko sisu koe palofita loi ne taki he kakai kakoe ne ilo ta koa koe eiki toi tu ui ta koa koe eiki ia koe eiki misa ia ta koa koe eiki ia koe ne ria ki lalo kene ilo ne si kene ilo ne uri kene ilo ne angahala ia nat ko saula nia koe na ne pehe ia tan koe na ne tauhea i lao koe whaaresi fo kene ne tauhea i lao na hao ne tauhea na lao koe se na whetau laku mo eiki toi tu u hanga eiki toi tu ria ki lalo kene ilo ne tae tau mātua ki tae whiunga o piku ke tu he ao o e otua na ne behe au tau ne tauhi koe koe ne tauhi lao so koe mea ko mahe eiki ke te tau tolu tam ko tau whetau lake mo eiki toi tu hanga eiki toi tu whawai e tau mo i ke tau mātua ki ilo e tau tae tau me ta tau bena hoko ke tamina whetau lake o tua mo aisea na ne ilo me tangata longu tu uri me ta tau bena hoko whetau lake o tua mo siope na ilo e siope ai ko ia koe mātua ki tae whiunga ene mo ui. Me ta tau bena whetau lake eiki koe mo pita na koe rai pita ki eiki hiki at me o ki waka. Hanga mau behe eiki o ai ke tau mātua ki ilo e tau tae tau. Aia, koe visone fo ogo eiki ko sisu Christ ne om ke te tau tolu. E makatuunga he ne ai ke tau ilo, tau mātua ki tae whiunga. Ke whiohi mo o tua maa oni, mo o tua ofa koe, mo eiki ofa koe ne mate ma ki tau tolu. Sisu Christ na whetau laki koe hui na neanga pa neanga whakakuiha Paula. Koe ke na toi sio ke mea mama koe ni ke whakawhalala ne mo ui. Kai whalala taha pe ki o tau. Koe ai koe tamu tau haoi ke eiki, ko mahino no ui ki tau tolu he eiki. Koe koe ke tau toi sio ke mea mama koe nio abe ke te tau tolu ke tau toi sio kita. Koe ke tau toi sio ke tau whanau, koe ke tau sio ke tau paanga, koe ke tau sio ke tau ngāu, koe ke tau sio ke tuk whakaholo. Pe koe tau sio ke manakoa ki tau tolu e kakai. Ngai mea pe to e eiki me te tau tolu. Koe ka tau sio taha pe ke eiki o tau mata whakalau maari. Ne hanga ia kaluse whai o tau mata whakamamani. Tau sio taha pe ka tau eiki ko tau eiki toi tu ko tau mui anga. Kono wa, ka ui he eiki ha taha ki lotu whakakosperi. Ne ange ha viso ne fo o ene mo ui a ana. So ko laot me vesongo fulu.
ke tahiwa. Pena nofu i tamaskusi haako, na ingoa ko ana naia. Pena folofola e ki ke tea ia vison e ana naia, pe pehe e ia e ko awen. Pena folofola e ki ke tea tuu, o alu ke hala ko ingoa ko totonu, o eke i e whare o siutasi ke motu a tāsusi ko ingoa ko saula, e koeni o kune rotonga whai e ne huu. Pea kone mamata ki a tangata ko ingoa ko ana naia, une huu mai o hiri whaki hono ni mā ke teia, ko i uhi kene toe a. Pea tari ana naia eiki, ko whanongo me tō lahi ki tangatani, e ne fu ngāhi ko vi ho kakai tapu i Jerusalem. Pea ihe ni, ko ne mau tu uni me ho ektauro aiki ke hai kakai ko tō pe tā pafua i o huafa. Pea wholofola eiki ke teia, alu pe, e ko hipu matua ki whiri e na aku, ke hapai ho kui ngoa i ao e sentaire, mo ngahi tui, mo ha isleri foki, e ko au te whaha ke teia ngahi fu mamahi, e tō ke teia, ko hiko kui ngoa. Na aluange ana naia, o huu ke whare, o ne rifake no ni mā ke teia o ne pehe. Ala saula, koe eiki io, a sisu, ne hage te koe i hala, i o whanonga mai. Ko ne whikau mai au, koe hui ke toi a. Mo ke whonu i lau maria mā oni oni. Pena ngangana rewa mi honongo mata, ngai mea hangeni uno ika. Pena ne a, o ne tuwake o papitaiso. Pe hiri ne whai i ne kai, na ne mahalohi. Rofula tonu tau eiki. Whitai peki hatua iyo. Ka hui e eiki hataha ke lotu whakakosperi. Pe hui hataha, hui e eiki hataha ke lotu. Une ange hawi so ne fo ou e ne mo ui a ana. Se na laurewa ke sio a Paula ke ne mo ui a ana. O ne ilo e ne mātua ki fie mau. Ai otua. Se ke me koe ne tala e eiki ke ana na ia. Alu he koe motua tāsu si e na kulotonga whai e ne lotu. So ke koe lotu koe whai longa ia tangata. Ku ne ilo mo e ne mātua ki ta e tāu. Ne ilo mo e ia ne mātua ko pau ke mātua ki whalala ka kato ke ka matu koe mo ia saulai ki mo. Ne whawhalala ni maa ni oni ana koe tangata tau hi lao ia. Tangata na ne mamahi e lotu e ne ngai kui pa koe uhinga e koe ne pehe koe uhinga na ne whatanga ia e sias koe ni. Koe ne mate aki e lotu e ne ngai kui o ne pehe koe tui hala ni o hau ke taki he i ho nau kakai. Me he tui to tonu koe e ne ngai kui. Ka musio ke aho koe na whetau lake mo e ko si sukalaisi. Na mahino rewa ke saula ia. Tā kui kai lava e ne ngāwe a ana. Kua pau ke mātua ki whawhalala ni mo ui e ko si sukalaisi. Lava a fio mai eiki, ma mata mai eiki ke ne lotu. Ai maino ne lava ke ne sio ke tea o ilo e ne mātua ki fie mau ai eiki. Peka ingatai, ka museo ke mea kuhanga he eiki o whaka ilo, o kuhanga he eiki a viso ne fo o e ne mo ui ke kakai ke he. Ai unau ilo re vaini ko ia, karangi he o tua ki a ina ana naia ko hipu mātua ki whiri e ni a aku. Ke hapai o kuhi ngoa e awe sentaire ma ngahi tui, mo haa isleri fo ke te whakaha ke teia, a ngai fu mamahi e tō ke teia ko hiko kuhi ngoa. Ai main rewan ke te tautoro, ko viso ne fo oue mo ui a Paula. Tene hoko ea koe tangata e alo ave o ngongore reigi sentaire ma ngai tui mo isleri fo. Pe e ai e ngai mamahi e tō ke teia, ko e uhi ko ni alo ko ia. Pe ingatai, ka mosio ki mena e hoko, na e talamai, na e whakafonu e halau mare mare. Aina ne ilo e ne mātua ki fie mau ai eiki. Ko mea te ilo, whailonga e kakai ko ui e eiki. Nau ilo e nau tue nau fie mau e eiki. Nau viviri e te eiki, lau e nau furafura aku toa pe. Nau whae nau lotu rilo, nau lotu n whawhamiri. Koe si kakai, nau he hola ngahi au kai, ma ngahi mea pehe. Kuse nau whakaamu e nau mo ui. Nau fie kai e mo fie inua ke maa niu ne eika. Musiki mena e hoko, na hanga he eiki ia, alato e tangata kono ana nai e li whakinima ke pana e whakafonu e lau mare maa niu. E koe lau mare maa niu ni leo na ne tala ke saula ko ia, kua ohia e eiki. Ke hoko ke ono whamiri, pia ngangana re whakaare wahano mata, hanga lau mare maa niu ni o to'oi, ai whakaa e ne kui. Ne lau le vaino, mao e viso ne fo o ne sio ke ne fi mao e ki pena e papitaiso le mul ko hinga ne papitaiso ko higo ne whakamo o nia ko ne kaunga pekia mo kraisi whamore more ne ngahi ngā ai ko ne meu ne whawhamatala hangi ko karetia vai wa vesi wa noa na tutuki au ke kolosi whataha mo kraisi pako mo ui kwhai e taimini ko kai te ukei mo ui ma aku ka kwhai mo ui ma ai aloi o tua aina ne ofa ke te au
pe tuku ni mo i ke more ko se ko ririu ni mo i ni lava ne a ma ni vision ni fo o ke ni mo na ui kai ke koia kai ko no kita ke tataki o lohe ni mo ui ka ko Christ ni fai ni mo ui so ngangana me pe aktu ko papitaisu ni ilo ko Christ ko ni ave ni ngai ngala pe aku kau ngā te rio mo Christ ke tanua no tangata motua tanua e tangata koe nei alo whakatanga i lotu kai whakatoe tu hake mo Christ ko tangata fo o weni ko saula koe ni ko tangata e tene ave lotu aia ange he iki e vision fo o ke te ke ne ilo e ne mātua ki fie mau e iki hai he ne mo ui lotu hai he ngai me koe ni heno i hono whakafonu a kia lau maria ma oni hangai lau maria ma ni o whaka a no mata ko hiki a ke ne mamata a ke vision fo o koe ange ke te ia ko tangata ave lotu e tene alu o a ko hipu mātua ki whiria ke ave hingoa e ki awe sentaire ma ngai tu e o pehe ma o pe diri mo ui ai o tuak whae tau mo ui nyanga whaka a tau mata ki tau ilo tau mata ki whi ma o e ki pane hanga ai ki tau tau ne o mahino lau maari ki te tau tau koe ki tau lava o ilo ko ohi ki tau tau ko tau tau koe kakaina e tau i mua ko ngāwe ni ki tau 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 kau ngā pekia mo Christ kau ngā te rio mo Christ kau ngā whakatoe tu mo Christ ko ohi ki tau tau ke whamiri o e otua pia ko ririu e tau mo ui ko tuku e tangata motua hui e tangata motua kai ai e tangata fo o ke te tau tau bongo se ke mena hoko ka mai na hiri ne kai na ne maure waha maalohi ange e ki ha maalohi fo o ke te ia ke alu mo i o whai a ke ngāwe koen teu ia ke ngāwe koen ko pau ke ne hapai e hingoa o e ko Sisu Christ e awe ka kai ko tō peo ki Israeli pia ke teu ia ke ngai mamahi ke tō ke te ia ko e wafa e ko Sisu Christ ko mai mabe e ki tukina ma teu me tāna ko ia Filipai vai uaki ko mea ofa ko na tau mao me e ko Sisu Christ ko tui pi ki tai pe ke te ia pe ngatai ka koe kāta ki mamahi eia ko mea ni kulawa ke sio ke apostolo Paula i hena whetau laki me e ko Sisu Christ ange e ki ke te viso de fo o ene mo ui ma o lau maari ma oni whaka a pia papi taiso ia ko i mahino ko tuku ene mo ui motua ko ne tuku ene taimini ko ne mo ui tuku pāge mo ui fo o ko ene ko tangata ave lotu tangata tene ave wafa e ko Sisu Christ pia angrewa mo amalo fo o ke ne alo whai aki ai ngāwe ko pia whao sire ai ko me ano tolu e tau wako me i son koe ni ngai wahi wavis waki ke tolu noa. Ka hui he e ki hataha ke lotu whakakosperi o ni ange ha vision fo o mamani. Se koe ngata be vision fo o e ko Sisu Christ. Koe ngata be vision fo o e ne mo ui a ana. Ka kuni ange vision fo o mamani. Whanong ka loa be vestua noa ke tolu noa. Pene hangare wa malanga ke Sisu e ngai whare lotu o pehe koe alo e o tuai. Pena whakatumutumu ko toa pea ki nau tolu. Na whanongo kia nau pe i kai koe nia na e laiki e kakai i Jerusalema na e tāpa fua i ahingwani pe ne hau ki heni fok ke whai pehe o taki ha isia e kakai ke o ektaura eki ka ka asiri whakaututu e mālohi a saula o ne whakapuputu e kakai siu na nofu i tā maskusi koe māu e ne whakamooni koe misa i a pe ia pe ko hiri fuoroa pe na e purea ke kakai siu ke whakapong ka ilo pe saula e no whakakaukau pena na reo he ngahi matani koloi a moe pō ko wike whakapongi. Haka awe po uria ni kauako na uhifo ia i a o tukutuku ki lalo i a kato. Pe he ene hoko ki Jerusalema na ni ala ki ke whakahoko i ke kauako. Pena o te teki ko toa pe ke te ia ko i kaite nau tui ko haako ia. Kaka poke e pāne pasa hanu ni ma. O ne taki ke ka apostolo ne whamatala ke te nau tolu ani mamata ke eiki e hala. Mo ne wholofola ke te ia. Mo ni malanga malohi ai huafa o Sisu i Damaskusi. Pena ni nofu mo ki nau tolu o whetau mo liu aki i Jerusalema. Mo ni malanga malohi ai huafa o eiki kai maa na ne hako naki ki he kau elinisto o whakakikihi mo ki nau tolu. Pea ahi e ki nau tolu ke whakapongi. Pea he ilo kia he kai ngā na nau hola taki e ki Cesaria o tuku mea i ki tāsusi. Wholatonu e tau eiki whawhetai begi ho tua. Iyo ka pau e ui he ki hataha. Kune ange ki ai ha vision fo o mamani. Sio ki mua na siwa Paula ku mamani
koe wheitu ia kuiai I lotu koe ni ton ke whakaauha ke whakangata. Ka koen, ilo e paula e whemau e mamani ke nau ilo ke misa ia ko si isu pe. Ne ilo ko mamani koe wheitu whakatau ki mala, whakatau ki heri nau mo ui oka I kai mau. Ai ko si isu Christ. Ke whailonga ka kai ko ui he eiki, hike nau mo ui me mate ke mo ui hiki me po uri ke mama whakawha eiki, hiki me tae mau mesi ke mau mesi. Nau ilo ke ka kai ko tō peo mamani, nau au hea ke tō ki heri, ko hiko I kai mau ko si isu Christ ke nau tāria ko nau eiki mo nau whamo ui. Pasoko ni mena whaine alo lewa, ka mata ke ni malanga ngahi whare lotu I Damascus pe. Pea nau o vare ki nau tolu he sio ke tangata. Aia, sio ke koe maini lewa ka paula taimin, ko no kāinga totonuen o ona isi ka kaina neanga whakatangai. Ni ona nau o vare, whai o mahino ke ka apostolo ma ka wakonga, ko nau toko ua moonin ko nau kāinga ni he eiki e paula, a saula, ke uipe ko saula taimin, te ke liu no ingoa ke paula, ke uipe ko saula taimin. Aia, na ange ke te ia viso ni fo o mamani, ko mamani ko wheitu nau whemau ko sisu Christ, nau whemau ke nau ilo ke ko sisu Christ, ko ike nau mo ui, ko ike whahaf ki nau tō me tu tāmaki o heri, ko ike whahaf ki nau tō me nunua e nau ngai whaiang harape gai ngatai. Mainu ke ko mamani ko wheitu ia ko whakatanga ai kosperi. Ko ka kai o mamani ko ka kai mātuaki, whewheka nau loto tae tari, ai kosperi. Sio tu o ua, no whenga e ke whapong. Ka matabeke na whenga e ke whapong I Damascus, pe hanga he kau wako ai o whahafi. Mo mea koe nina lau e paula kono vai angai. Ai pau ke hanga he ni kau wako whahafi e kai ken lawai ke hola taki e ni mo ui. Kau e ngai mea koe ni whamatala ke o kurinto tātaha. Koe ngai vai angai ne pōre ai. Ai pau ke hanga he kakai ke o whahafi ni mo ui koe hui. E nani whemau ke whaafi ni mo ka keke ni kei lawa e ke whaafi e ne mo ui. Ka pau ke ai kono ngahi vai angain, nai hoko he ngai mea koe ni. E mahino ke te ia, ko mamani koe whetu ui a whakatanga I ai lotu whakakosperi koe ni alungi. Peke ngatai, nungi nai alua koe ki se salema malanga holoai, sio ke kau elinisto, e kau elinisto koe kau siu, na nau tafoki ke lotu whakasiu. Pea ne kamu ki nau tolu, nau tau he lao, ai na whakakikihi mo ea, mana bena na tae tari na tolu kosperi, na sopa na whenga ki tāmate ia, pea haula taki le vai se saria tuk mei ta susi, tamai paula, I he tohi karetia, na tau e hong fu maa whaa, ni rau nofu I ta susi, koe ane ngai whamatala, nai hoko I he, nai whai I he ua korinto vai tātaha, ke ngai whakatanga, nai whai kia te ia, mei hono kakai o ona. Nai anu ngai whamamahi, nai whai, maino bena mo ni alko nofu I ta susi, malanga ke kosperi, nai be mga whakatanga, nai mga whamamahi. Na pau ke whekuki mo ne mo ui, ko hiko ni malanga ke kosperi. Ko mahino le vain ke te e taimi. Ko mamani ko whetu uia, whakatanga e kosperi. Mamani ko whetu ta e tari e kosperi. Ko mamani ko whetu ue kakai, whakawhewheka nau loto ke kosperi. Ko mamani ko whetu uia e whakapongi ai kakai ngau tuu, ko malanga e ko sisu Christ, ko e misa iai. Kai ngatai, ka kune ilo, o mahino ai mātua ki whemau e mamani, ai huafa sisu, ke nau mo I pana se, neongono whakatanga e kau talamai, nai asiri mālohi ai, pene hanga whakapuputu I kakai koe Jerusalema, kakai Damascus, ak ene whakamooni, mālohi, ne malanga mālohi ak, ai huafa sisu I Damascus. Main lewa ke koe whetu, ko mamani koe whetu e, neongono whakatanga e, neongo, ngai whenga kovi ko tō pe whai kene mo ui, ka ko pau kene mātua ki malanga mālohi ake ko sisu Christ, ne ako naki na tol koe uhi, he koe ke te amanaki anga ia mamani, ke na mawai mo I ta ngata, ka ko ko sisu Christ pe. O hiko na whetau lako mo ki toe tuu, manu ne pehe, kono ui ke ne hoko koe apostolo, pe utala mai, na laheng, na ngawe mālohi angi, I toe nga ka apostolo, ani mahino pe te tau tolu ko mena ne whai wha mehen. Ne whema e mālohi pehe, ke whai kono malanga e kospei kanan pehe, ne kai ko ia na ne whai ngāwe, ka koe kres ai otua, na ngāwe e te aia, mahino ke te ko mamani ke whaitu e whakatanga I ai.
Mai ke te ko mama ni ke fetu nau fie mau ke whanongo ke hongongo rere koe ni mo uia paula. Ai pekia me te tua eko sisu kraisi koe eko sisu kraisi o kunau tahabe mono kakai ko mea ko whai ke hono kakai whai ke eko sisu kraisi. Koe eko sisu kraisi koe eiki e ne whakawai e mo e paula lia ke kere kere. Ko mama ni nau fie mau ai o ngongo rere koe. No whi mau ke whakawai ki nau tolu. No whi mau ke ria ki nau tolu ke kere kere koe ke whakakere kerea e nau mo ui, ke nau whakatomala, ke nau tafok, ke nau ilo, ko sisu kraisi koe ngata pe koe whakamo ui, ka koe eiki, o whi mau e mamani ke nau ilo, ko e wafa sisu kraisi, ko nau mo ui angai. Ko whaam ke pehe tau mo, ke whanoh pa ke lotui, ho whanau ke nau mai mo ui, pe koe lotui ho mari, ka pau ke ilo ko ho mari, te ke ne mau e mo ui, we whanof pa ke lotu ma ka kai kehe u ke ilo ko hau ngai maheni, pe ko hau ngai whamiri u ke ilo te ke nau mai na to e ko sisu kraisi, ko hiuton ke lawa sio han ko paula. Ko mamani ke kakai nau fie ma o e ngongole rei koe nei mo uia paula. Nau fie ma o ke nau whetaula ki tuu mo e ki toi tuu. Ko e ui ke whakafonua ki nau tore lau maari e maa nioni koe nei whakafonua ke apostol ko paula, ke whaka aho nau matame no kuihi ki nau tolu he e setani, ke nau lava ke nau tolo sio le rei ke nau mahino ke te nau tolo kosperi o whi mau e ke nau iloi o ton ke tanu e nau kaunga te rio e nau tanghona tangata motua me eiko sisu karaisi he baptaiso ka e whotu ki nau tolo ke whae ka mo ui fo o me nau amanaki ai ke mo ui ta ngata mo e toi tu e sino whi mau e mamani ngai mea koia o whi mau e paulai ha malohi ke whae ake ai ngāwe koia pa koe malohi koia ka malo he ange ke teia he iwi mo mawhai e lau maari e maa onioni e tua o mau kore ke te koe tukon mai mo e mea koe ni mai mo mau tole viso ne fo oue e kosi iso kraisi ke mau lawa si o ilo ko ia pe ai eiki mo whawai vai e mau mo ui ka mai he apostolo tari teke e afungi ka une fo a kres ki anga vai mai mo e viso ne fo oue e mau mo ui ke mau sio ke mau matua ki fie mau ai afiona e ke liu e mau mo ui. Mau matua ki ma ho lau maari e ma oni ke ne omi ke te mau tolu e ofa ai afiona ai ke mau loto pe sila i ai ke mau tolu koe kakai ko whakakau ke whambiri afiona. Mai mua te mau tolu viso ne fo o maamani ke mau lawa sio ke au hia e kakai ko toa pe ke tō ki heri me tu tāmake o heri me mate ta ngata. Kai oua kua nau whanongu ke ngongo le rei koe na whamuia ki mautu. Mai o tua ke whakavenga ke mau mui ke mau kavenga ia whakaukau. Mōre ho mau ngahi kau ngā mea se mau whanau, mau ngahi hoa, te nau mōre ki heri o kai mau e ko sisu kraisi. Hai nai alo ai apostolo na ke ave apostolo ke alo malanga aki. Tā begina ki moise mau whanua, tamatu ia tupo wonu, pegi tani kuini na naspau me whare o tupo. Ange mua viso ne fo o ko ni whainasa ki nau tō. Pege ik pare mia mo sea whare area, kau minista mo nau tōle kau taki o whanua, mo mau tōle ko tau pe eki. Mai mua e whafo o mo ui koe nei nasi apostol ko Paula. Whai mua e mea tatau ma mau tōle. Whai ia iho mau whanua ke hafu whafo o mo ui e te mau tōle. Ke mau lawa i lo i moni koe ko mau eki mo whakamo ui. Tari e mau roto e Jesu Christ mo whamo ui. Amen. Kainga tau whawhitai ki o tua, i koe lawa tau proklama, whamaraurai ki Katarina Tohi me whareni, whawhainga maari e proklama koe ni, whamarata te pe tau orita whawhamiri, pong mo e whiawhi, pe koe pong, pe koe e whiawhi. Tānak mai ki whanau me makapuna, e koe tangata eiki, me whine eiki, pe koe whine eiki, ka pau koe ki ape tangata eiki. Hui mai whanau, lau e toi tapu pa mo lotu, hono ko toa pe ke ilo e tamaiki, na wako ke apasia ke tau atua. Kei ngatai ka kia ngai anga halai mo ui, vete lewa ke i ki rotonga ke yara mau. Mo tafoke ui ke lau e wahe e wha i aho e toi tapu, ke osi toi tapu i o lau. Tau whiwhia tau ausia e, ka mataanga mahina fōgoin, ko whetai ki o toa tau ausia mahina o nono e tau, o wharato te mo tolko toa pe, mo whamea mai tau proklama, ma lau bito mo mea mai, mo mea pua whatu.